मरुओइबा पाव पुलिस स्टेशन तरुकता नौना थमलखिबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 खुदकता हंदोउ हाइबा खोलावगा लोइनना तंपाकी तोंगान तोंगान बलुप सिंगना सिंदुना मियांगी रैली अमा चटख्रे सिक्योरिटी फोर्स न थीबु हुंबा की थबक सथबदा कांगपोकपी अमदि जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट की खुलाई क्या फागतपगा लोइनना बंकर अहुम थुगाइदुना मांगहनख्रे सेल की डिमांड तौबगी केस सिंगा मरी लेनना UNLF पांबई की मियोय अनि फागतख्रे अमदी इरांग लैतब मफम द सेंट्रल फोर्स थंबा यारोय इरांग लैबा चिंखोंग चिंगयादा ओइना थंबियो हाइना मैरापाइबि सिंगना वाकन मिफम फमख्रे खुरमजरी ISCOM मणिपुरी पाव मीटिंग ताबिरिबु ख्वाइ पुनमक पुताराम ओक्सरी हौजे पाव संदोकना बिजरी All Kongba Road United Clubs Organization Akrukona All Manipur United Clubs Organization Amuko Manipuri Students Federation MSF Poirai Laimarol Mairapai B Apunba Manipur PLM PAM Amadi All Manipur Women Voluntary Association Amawabaga Khusamnaduna Police Station Tarukta Nauna Amuk Thamjilakliba Armed Forces Special Power Act 1958 Chatnaba Yaroi India Lenga ki Divide and Rule Policy Chatnaba Yaroi Amadi Manipur Thugaina Buhonaba Manba Thawong Amata Chathaba Yaroi Haiba Banner gi Makhada Imphal East ki Ola Ground dagi Hafta Kangzaibung Fauba Miyangi Rally Ama Chatkre Rally asi Mapung Oina Amuko MSF PLM PAM Amadi Amawabana Sinduna Tampaki Tongan Tongan Mafam Sing the Pangthokliba Rally Singi Manung Sana Sathakibani Miyangi Kongstadasi Maruina Handak Nauna Armed Forces Special Power Act 1958 Thamzilakpa Asi Chatnaba Yaroi Khudakta Handokadabani Haiba Kholaugi Makhada Tampaki Tongan Tongan Bamafam Sing the Chathaduna Lakhibani Imphal East District ki Lamlai AC ki manungsan na lairiba sabung khok khuno amadi santi khongbal na chingba mafam singda kuki lalhoba singna nongmai round kaya kapsin duna landara khrei kuki militant singna ngarang numidang pung tara khara helakpa adwaida yaingang pokpi uyok sing sangaran amadi P5 mol na chingba mafam singdagi nongmai kapsilakibani hairi kuki lalhoba singna nongmai round kaya kapsin duna landarakpa aduda mafam aduda duty tawduna leiramba security force singna su handuna nongmai round kaya kapadagi kuki militants singna nongmai kaplamba adu lepki ngarangi nongmai kapagi thodok aduda thoidokpa asok apandi yaukhiba leite ningsingba yabadi haukhiba numit kharani gi mamangdasu thamna pokpi mamangi alu lawkol haina khangnaba mafam amada khunja singna lawgi Suri ngaida kuki khulai paiba singna chingdagi nongmai kapsilapadagi law yainaba machine yauna thabak subada sizinaba khutsu kulai sing hundoklam daga generakhiba laikhrabani Handak Jahigi Oina sitting Taramapan Laikadaba Lok Sabha gi Ningtham Mifam Ngasi Haukibaga Loinana Hauzik Sathariba Ahanba sitting Asida Banking Laws Amendment Bill Amadi Railways Amendment Bill 2024 House the Puthokduna Khanari Ayuk Pung Taramathoiga Minute Taramanga Satpada Haukiba sitting Asi Opposition Alliance Oiriba India Bloc na Manipur gi Hauzik Oiriba Tangdulaita da Fibamasi Yauna Adani gi Senja Thumja Tawbagi case Amadi Wakaf Bill gi matangda hana khananaba wafam phongdok narakpadagi sitting adu ngaihak lepkhe tungda mifamasi amuk makha sathaduna Banking Laws Amendment Bill amadi Railways Amendment Bill gi matangda khanakhe adum oinamak opposition gi makha taba FIRFT Congress leader Malik Arjun Kharge ga tanaraba matungda lauragani hairi Chahi ama makhai helaklaba Manipur gi irang asida handak nauna amuk irang Kangkhalaktuna Ziribamdagi imung amagi nupi angang taruk minungsi leitana hatkhiba thawong asidagi lamdam asida oirakliba tangdu leita dabagi phibam asida
पिकलिबा महाइरोय कयागी वाखल अमदे महाइ तंबदा अचौबा सैथेंग अमा पीरी लमदम असिगी नुपी अंगांग याउना मिसम सिंगना थेंगनरिबा अवाबा सिंग असिगी मतांगदा केंद्रीय विद्यालय लमफेलपाता क्लास 2 तमलिबी उरिपोक निंगथौ खोंगजम लेकाइदगी निंगथौ खोंगजम भैशी लिसा मशाना इजबा थमोय सेंगलबा वारोल अमा इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुदा स्पीड पोस्ट थादुना वाकतख्रे चेरोल अदुदा चही नौरिबी अंगांग नुपी मचा अदुना फोंदोखिबदा मणिपुर थोकलिबा इरांग असि चही अमा मखाई हेलकले करिसु खंगजदबा अंगांग सिंगसु इरांग असिदा सेफ ओइड्रे स्कूल सु चांग नाइना काबा फंगद्रे इरांग असि अथुबा मतमदा लोइसिल हंदुना मणिपुर दतंगदु लैताबा हंजिन हनबियु हाइना फोंदोकले सिक्योरिटी फोर्स की सेक्शन थौरांग मनुंग सना पाइखतपा तोंगान तोंगान बा थौदोक सिंगदा खुलाई क्या फागतबा ngamkhre लोइनना सेल डिमांड तौबगी केस सिंगदा चेनबनी हाइबा मियोय अनि अमसु खुलाई के कोनना फारे हौखिबा पुंग कुनमरी मनुंग द सथखिबा थीबु हुंबगी थबक सिंगदा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की लुखोंगजांग अमदी जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट की मोंगबुंग मैतै अमदी मोंगबुंग कुकी खुल अनि की मरक लैबा मफम अमदगी खुलाई क्या फागतबा ngamkhre अमदी बंकर अहुम थुगाइदुना मंगहनख्रे हाइना पुलिस तगी फंगबा रिपोर्ट अमना हाइरी लुखोंगजांग कांगपोकपीदगी फगलबा खुलाई सिंग अदुदी .303 राइफल अमा SBBL गन अमा 9mm पिस्टल अनि लॉन्ग रेंज मोर्टार पंपी अमा लॉन्ग रेंज मोर्टार बम अमा लाइफ राउंड निपान पिकेट ग्रेनेड एंटी रायोट अमा टियर स्मोक सेल SR अमा रबर बुलेट का कोनना 38mm एंटी रायोट कार्ट्रिज अनि अमदी बाउफेंग वायरलेस सेट अमने मणिपुर पुलिस की अतोप कांगबु अमन जिरिबाम द सथखिबा थीबु हुंबगी थबकता नंबर 36 ग्रेनेड अमा फगतखिबगा लोइनना बंकर अहुम थुगाइदुना मंगनखे लोइनना था से कुनहुमदोइदा खुराई अहोंगै लबुक लैरक इम्फाल ईस्ट सथखिबा थीबु हुंबगी थबकता सेल की डिमांड तौला चेनबनी हाइबा UNLF पाम्बई की मेंबर अनि खुलाइगा कोनना फारे हाइरी फारबा मियोय अनि अदुदी थौदाम इबुंगोबी मैतै अतोप मिंग ताटोन चही निफुनिपान अमदे सनम राशिनी चनु अतोप मिंग तुलसी चही कुंथ्रानी थोइने मखोइदगी मैगजीन का कोनना 9mm पिस्टल अमा लाइफ राउंड तरातरेक वायरलेस रेडियो सेट अमा अमदी मोबाइल फोन अमा फगतले हाइरी लमदम असिदा थोकलिबा कांगलुप अनेगी इरांग लाक्सिननबा सेंट्रल गवर्नमेंट ना लौखलकपा थौरांगी मनुसना मणिपुर दा अहनबा सेंट्रल फोर्स के कंपनी के थाजलखिबगा लोइनना तोंगान तोंगानबा मफम दा डिप्लॉय तौबगी खोंथांग अमा ओइना ngarang खुराई थांगजम लेकाइदा लैबा नेसु ग्राउंड अमदे ग्राउंड असिगा थंगना लैबा सानारोय सिंगना केम तौदुना लैरिबा स्कूल दा सेंट्रल पुलिस फोर्स सिंग थमलगनी हाइरकपदगी ngarang नुमिदांग दगी हौना खुराई थांगजम लेकाइगी मैरा पाइबी सिंगना यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना स्कूल असिबु ngak सेंदुना थमख्रे वाकन मिफम अदुदा सरुक याखिबी मैरा पाइबी यमना फोंदोरकपदा सानारोय सिंगना केम तौदुना लैरिबा मफमदा स्टेट लैंगाकना सेंट्रल पुलिस फोर्स थमगनी हाइबा सिग मरम हंगलदुना इरांग लैतबा मफमदा सेंट्रल फोर्स थमजिन्ना बखोनारकपा लैंगाकी थवोंग यानिंगदे इरांग लैबा मफम चिंखोंग चिंगयादा ओइना थम्बियु हाइखी पुराई थांजम लाइकाय सिदा अखोगी निसु हाइदना स्पोर्टिंग यूनियन अमा लै स्पोर्टिंग यूनियन सिदा ngasi स्कूल अमा लै स्कूल सिदा अखोई स्पोर्टिंग यूनियन सिना आंगांग सिंग फुटबॉल एकेडमी हांगबनिना आंगांग सिंग सानबगी हौजे हौजे सु अदुम लेटना सादना लैरी अदुगा ग्राउंड सिजो अखोई अयुक्की नुंगदांगी लीग तौरिबनिना प्रैक्टिस साथदना लैरी मफमनी अदुगा हारिबी स्कूल सिजो हौजे हौजे सरकारी स्कूल सिजो रन तौदना लैरिबा अदुगुमै स्कूल नि मफम असिदा अखोई CRPF लाकनी हाइदना लामी लाकनी हाइदना मनपुर पुलिस ने मांगजिन थारगा लाकदो मदु अखोई याबा सुंगम ngमोय हाइरिबा लानी सिंगदुदी लानगी मफमदा लैगदबनी अदुना मिरक्ता अखोईगी मसैदा करिगुम मिसम मिरक्ता लैरिबा सिदा करि दौदना लामी लाकदोरिनो मदु यानिंगदे हाइबगी खोलाउदनी अखोइना गसी याउरिबे जिरीबाम पुलिस स्टेशन दा OC ओइरंबा इंस्पेक्टर सगपम इबतोंबीना था असिगे हौखिबा तांग 15 दा मणिपुर पुलिस के DGP राजीव सिंह दा चे थादोना रिजाइन तौजरगे हाइजखिबा अदु DGP राजीव सिंह ना एक्सेप्ट तौरे हाइना था असिगे तांग 19 दा थोखिबा चेरोल अमदा खंगहलकले पनबयाबदी नवंबर की तांग 13 दा कुकी मार टेररिस्ट सिंह जिरीबाम दा अकनबा मओंगदा लांदारकपदा इमुंग अमगी नुपी अंगांग तरुक टेररिस्ट सिंह फादुना पुखरगा मियाथीना हातखिबा अमदे नुमित अदुदा मियोय अनि सीना फंखिबा थौदोक अदुगी मतुंगदा मतम अदुदा जिरीबांगी OC ओइरंबा सगपम इबोतोंबी
पुलिस डिपार्टमेंट मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पांगई ट्रांसफर थाखी लोइनना कक्सिंग की ओसी बुना की महुत सिन्नबा जिरीबाम पुलिस स्टेशन ट्रांसफर तौखी इंस्पेक्टर इबो तोंबिना की रिजिग्नेशन से मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट जिरीबाम की मियाम की याइफनब महाकु ट्रांसफर तौरे हाइबा ऑर्डर अमा थोलकलब मतुंग डीजीपी राजीव सिंह दा थाखिबने All Assam Manipuri Youth Association Amyana Sinduna ngarang Assam gi Sonai Kalibari Kasarda Ningol Sako wagi thoram ama pangthokre thoram masiga mari lainana ziribam damya thina hatok pikraba laikhidraba thawai singi mafam dasu awaba phongdokhi thoram maduda Manipur gi irang asida Assam da leiriba Manipuri singi thodang su nainakhi amasung Maitai singi chatnabi puwari amadi hingnabagi lanfamda lawdaba yadaba tangai fadaba thodang sing su khanaki hairi Thauramadu Amyagi Working President Y. Bikramjitna Mifam Mapu Assam gi Saknai Raba Intellectual Singh Dr. Ses Bizando Amadi KSS Kamala Singha Huyamna Akhanaba Mithunglen Singh Oinasu Saruk Yakhi Thauramadu Mari Lainana Fongdokibada Dr. Hamom Santi Kumar Singhna Amyana Assam the Taliba Manipuri Singhidamak Autonomous Demand Council gi Dimanasi no Madisoidana Fangani Haibu Wafam Fongdokhi Apunbana Pangal ni haiba wakhalol na mang thamlaga Assam da leiriba Manipuri Singh punna thabak khudingmak amatta oina changsin minaba haiba warep su lominakhi Laimayol Art Center Chingam Khagi Senior Artist amadi Board of Director gi Joint Secretary oiramba Irom Sanjay Singh na ngarang laikhidabada Center asigi board member amadi artist singna minute ani tumina leptana awaba phongdokpaga loinana imung manunggi awabada su saruk yakre Sanjay Singh hinglingai matamda Manipur amadi mapanda sanaba play kyada saruk yaramba senior artist amani Telecom Regulatory Authority of India Trina online fraud amade scammer singi mayok talokhalakpa section thaurangi menung sanna lakliba December ki tang amadagi one time password natraga samna OTP haina khangnariba se trace tawnaba Jio Airtel VI amade BSNL na chingba mobile network chalaiba achoba company sing da khangan khre hairi company singna special feature ase haplaba matung dagidi OTP season na batangai fadaba service sing haibadi online banking amadi atopa online transaction singda hana changba matam dagi khara hena thengthaba mayok naragani adum oinamak paikhatliba khongthang asina consumer singki bank account singdagi scammer singna huran lanala sel lakthokhibaski chingnaba adudi koklagani hairi loinana try na makhatana anawba chatna kanglon kaya ama mathang sahi gi January gi tang amadagi chatnaba hawnaba su mobile network company singda khanghan khre adum oinamak hairiba chatna kanglon singa sigi charges ti state amaga manaroi hairi Uttar Pradesh ki Sambal district leiba Mughal singna palingai matamdagi lairaklabani haiba masajid ama Supreme Court na survey tawnaba order thokraba matung mari leinaba official singna ani suba survey chatharingai manungda miyamna irang haurakre irang aduda sikhiba migi masing punna manga sukre panbaya badi Uttar Pradesh ta leiba masajid sing survey tawduna mafamadu da hana hindugi yamna maru oiba laifam oirami haiba khudam sangdam thijinbagi thabak sing chatharakpa ase handaki asin ani subani mamang thaktasu state asimaki Ayodhya hairiba mafam aduda leiramba babari masajid bu Supreme Court ki order amana thugai handuna Ram Mandir sakhiba laikhrabani Hauzik nauna amuk atopa masajid amagi survey tawnaba thorang lakliba asina miyamna pendaba kaya phongdok narakle Maraga sida irang asinem thanaba paikhalakpa thaurangi manung sanna Sambhalgi district magistrate na district asida internet service thingkibaga loinana district asida atopa mafam amadagi lakpa mioi amatta ayaba yaudana changlakpada athingba thamkhre hairi Loisilakpada maruiba pau amuk kahana pizari Police Station Tarukta Nauna Thamlakliba Armed Forces Special Power Act 1958 Kudakta Handa Ohaiba Kholaw Galoinina Tampaki Tongan Walup Singna Senduna Miyangi Rally Amasat Kray
Security Force na thibu humagi thabak sathabada Kangpok PM Riziribam District tagi khulai kya phagat pagaloinana bunker ahum thugairuna manghankre sel gi demand tobagi case singamari leinana UNLF Pambai gi mioi ani phagat khre amadi irang leitaba mafam na Central Force thamba yaroi irang leiba chingkhong chingya da oina thambiu haina maira pai bisingna wakan mifam phangkhre Hose fawbagi ISCOM News na pizaba Manipuri pao matanga sila loizare mining tabiri pa punamakpo amukana karamzari.